Gavana Kaire Mwangaza no lotete atungeria bamwe gutonyera uritingwebo kikiria kariba Meru Kawira ariwe kiraito na munya batigire Meru rinta kene na kakwerio merita kuo akiaria kindionge kintereche mitongo na uwete akedira ringa bano Meru mwaka yongire le 32 na barabara ruteruregani ndibakinyende bene arane ndia inama kabachinda nkuruki Kawira na ugete na kurukirite kagita kaumo jarene charume mana ili baraba kwenda kudirinye gisiasa mwaniketo ndeto mutugi kare na utwambirie chio na hii arume magana jairi bena ngugi ciao bahero bisi ciao bakugwatanira boraga kamwe kuruka mwakiu ni migambo ya ngabana wa Meru Kawira Mwangaza ulokwira mukari wa mitungu na Meru madina jara ukurukira kirutongeria bwawe ura ugite monkira thaijari na magamba 79 koti na mateso jara kurukirita ya tarita ja kinya magana jairi ja 31 jara ugite jumeni na rume magana jairi baraba tongere tunuda waringa bana kiraito murungi waziri worimi wakabere mithikari nturi seneta Kadhuri Murungi abunge na bamwe BMCs bara ugite no kaba kwenda kuraga rugendo rwa gisiasa gitumikira kwa no kabokero kabana na wende bene akiuga nande atongeria bari bangana kuthithia mishamoni urabomba kurita na kwa mtu mwe ethira gikabana na wende bene indi Kawira akiuga wote wagukira arethira ari mtu mwe kana bobana ariuga beterete tamubira jwakona ugo mateso jara bambone tindira atarira mateso 1 2 3 ya kinya 231 mateso jara bambone tie na bationdeka ibaveka ne baite omwe kana inya baite baire tubetere tuja muri mubire jokona tubagalaga sakaruki ere mape bekuga boteku ibojeretie bao kana beje bade kana bonde bakunde kare toreku bekera munyaku bekera kodiaku bekera kenyanyiku bade kana beje ba tuwezera Mwangaza norotete kiraito murungi ni untu bwakuga bakathithia mucemanio munene tariki 16 mweri twitite akiuga ritire mbere kubanga tariki teiji iria kuga chejaga na chigakuruka na akiuga we tariki cionthe thagira chinenkanirite kiri murungu na mbere ya 14 kinya ibarekire 16 andi 16 tore na tuturiga jora murungu atora moyo ntariki cionthe iche murungu wakuongera kiri Kawira ariuga tongeria babari gwatanira bonthe bageta kiri Rais William Ruto kumuria batetheire kumweberia obisine teguru nanga teka betete otorombera ruzi kana barabara beta ndaigirwe be mama inyake u jomwe ongio kamata akibidi thigirwa ringire nya soma seti akieleza na ewe shida yako ni nini bwana auga shida Meru ni mwaki bwana miri kwitumite bwija buri akurubwivyo uno ko tukoka ibi botwete appointment monkata hii douga thina yetu Meru ni mwe itumutongeria tuingira mamo kiuria kene nandekia Kawira Mwangaza kiri kiraito murungi negeke augire akariria kia tariki 14 ete kinyacho nko ba America ete aindi ba India ete ma PS ete ma minister abathinjire ale eretinji abathinjire muthinjire kwa kuligaria na oria kenga Kawira ndendo muri kia thokire o kakara tiri Saitani ashindwe na ronga maka uga Meru entakene atutigire nerandu de muntu mwe muitaliano wale biashara yoro tero egembe thai wasirio kombesha gaicithite nontu kiraito atwikire randune de milioni 600 muntu mwe endo kono muntu atekugwinanga mwakiwa Meru nontu Meru itete tabwa kana ko tutigire otulimba entakene
mama gako ile gwitantu ndakengo ekire antu ndo gweto gatira wakili omwana aru otumite mawaziri jako bambesha baishiga wakili omwa aritunda milioni gana wakili omwa ke mudiene kere kawera na ugete ne ontokore na nguto cha kiraito murungi kujande bene siasa ne twetete ariuga keja kuwata kura ngiri 20 wedra kimukira ari waskuru ya penezi ndawa mogoroka kanoka kwa kwibangeza lea kona ngiri 20 ndamugera migambo eje kawera aretientere cha mitungo kagita karakorugora ya bwa ya gakoromone na nkuru kya kinenkanera kigena kya basare na kinya keja na gamebira ya roje ara kuimbere tune bamwe batongeri ario MC wa iturare noe kawera Mwangaza atara mathabu ona interview na ibu kwenda mbecha na jondare ikauma kugwatiri ni President William Ruto na Deputy President mwana wetu Kithure Kindiki mutori wenwa ibo kwenda au kwa kawera Mwangaza ari tango gina thirikari William Ruto na Deputy President Kithure Kindiki ibangana bakwenda baitango geu bari boitirango gigitare noe mawira gaitana na kawera Mwangaza baboretera maendeleo ariko bate kwenda kwebebera au nonto ibaije ke president kwena sibitare kwena ndawa kwena barabara kwena mbasare na intobira byonde to kwenda inaobire ende basoka mero bakeya kovivya mesemano yotuko na MCAs baeragia bwakarande na ngavana Kawera Mwangaza na ngavana Kawera Mwangaza na wenwe na maendeleo yetu yarato kwenda ndene mero ntariki 14 iro twiregerete kesi ira ekirwe na ara kotini ya kwaberia ngavana Kawera Mwangaza igitwa na ara Nairobi batwe tutena bonge twikira tutegete na kira tuigweti maromba na murungu uri iguru kuma mitungo gicigo mbunge kia Southiment nke reportera tito shawero rea kwa rieto ni mutuge kare.